Kalitang mondor teron aphan Karbi artist forama tumahin pen kachikimo pon. Kalitang mondor teron lake inut Karbi jutang jupat pindeng sumpot pen cenglok. Karbi nim rokom kaching hon pik lapen kacepaduk pik abang pu. Lapenan parta alang like inut education ahin tet anat setame kacirabdun abang pu. Lasi kalitang mondor teron ason bangso apir tepen kacewai ke isi Karbi akhaya long kanahok hep pik hangjang. Ahud isi ke Karbi Film Society along ta kacirabdun ar pukedo abang pu iklo. Lapenon Karbi artist forama long setame founder secretary arpu dengbom. Lasi pini Karbi artist forama tumahin pen setame kachikimo pon pusi. Karbi artist forama mai pu katharson ingtia hin pen lamthe pachini pon. News Desk Report TK News. Ilitum kaching hon lecture amata kalitang montor teron langli anisi nini de thomprang duty kita mot college kita mot bus pen seta mokpu laso suryajan lele ko men apu arting ajar mat suryajan medical along sepaklang namsi penala dak pen un elia pemasi bokajan along refer lo lapena pi bokajan along nelo lama api Dimapu Jion Hospital along salang pan admit am lo pen admit na lang pan ICU lang sebila ICU bidat pen pi nini pi bangge tumi anta palom 30 along the langli city abi jalo puni le makita along basi mondor teron panggalang li culture nang ling topic bang pen langli Karbi jutang jupat dimokong lang landing dong pilapen klempik lapen ko voice of Karbi long setame lang keceng bang lo lapen ko
langli la education related hin sitame langli la tiat la bangso por sa hin la hai sitame langli pinang kacara pesito sa langli asom itu ban ko tekan ke tum dingduk pilot la penitum Karbi khai penang kilos te pilot tasi pini da Karbi artist kalam pena orte injil kan ada kecil kimnya sa da boys higher secondary hostel of pini itu people Nalitum Karbi Film Society mate Karbi Film Artist atau mahin pen kopia posi cikimu pon iknang koklo ala netum Karbi artist forum long sama alangli keceng pen setame prang Karbi Film Society long setame alang keceng pen ada lang cara dulu alangli setame dulu pen o api Karbi Artist Forum long setame alangli ke founder president ilo lapen secretary founder secretary lapen ako non present setame alangli advisor lapang suar fisido Charala. Non angkeleji 15 August celebrate long pamejia phansi raikom sai kya tumpen mithang asai chiklambo. Duar Bagari 26 constituency ke parlo Dolamara Police Station OC Simul Nayuk Penjaponsi non angkeleji India det arat ki jokvan arni 15 August celebrate mate Katalona long thangnat khamke ka vedetja phansi Dolamara Police Station OC pen atoy ani pen dode sang sesi ajuanar lota mithang asai chiklempon lo Athema kombatni otlangnu asong pen radaphan kupine akisung pidetna pusi cherok tok pen mithang asai chiklempon pusi pherangke pen birta ke anahut Dolamara osi Simul Nayuk Klardak pen birta nangpang dakdun Duar Baguri pen Dorsing Tokbi report TK News Haroghat LSC pen tiranga baidreli puajai mek kedengpon 15 August nang liji dok apor isi India det hemprek kilong Pining an troksike trok arta pleng dapo. Laso amen pen Karbianglong district BJ White ematum pen patirpi ponsi pini tiranga baidreli pamanpon. Laso reli ke dampon lake center dengki mo pampen ha denarong ansi armu chejengpon. Bangso armu kachejengpon along bait home pharo phoso se chejengpon. Bangso kachejeng along kachetongdun Haroghat MLA Dorsing Ronghang Karbianglong Termas Council Chairman Raju Tiso, Karbianglong Termas Council Deputy Chairman Ajit Kumar De, Huluni MSC Kangbora Kiling, EM Madhuram Lekthe Lapen, Pinang An Kithe Kidingatum Chetong Dunsi, Bait Kachijeng Asai Dengpo. Bait Kachijeng Japan MLA Dorsing Ronghang Ardeng Pensi, India Flag Pangjar Ponsi, Bait Pachijeng Pon. Huluni Pen, Siwa Be Report TK News. Kota Haroghat Municipality Board along Vice Chairman. Temporary hai kami. Adalah Transport Chairman. Transport Chairman hai. Kapal tahu lang itu bo. जाने का समय में हमको यह रुपया देके जाऊंगा हाँ यारो अभी बहुत हो गया हाँ कितना में हो गया कितना 3000 नहीं हो गया lain itu gari itu aturan itu kan makan itu lah তোমালোকে যুৱ মৰ্যাদালৈকে আগত থাকি পেলাই চেকআপ কৰিব মৰ্যাদালৈকে আগত থাকিব Ayo belum kopai ke melo, do itu mah Karbianglong Termas Council long Chairman hai Raju Tiso sir. Bukan tulang itu Karbianglong Termas Council along. Ya parti hinpen 15 Agosto Bharat adet arat ke jokarni labangso ining jeparong tebenhal labangso ban karchu pen panong si diltum ghar ghar tiranga adon tin mithang hemlong
Bharat Potoka Lama Ketar Pon lapen de Bharat Lama Bangjar Pon pen bini bike rally BJP Jo Morcha Atumin pen bini labangso side eng pondo jalang litum BJP Jo Morcha district media hin pen Karbi anglong alu bukajan awarakat itu ele angkang along dela bini programason patumi di belo bini onda awarakat long sido pondo lapen de penap ke bukajan long dupon po sila bangso bike rally nilihin pensi black open lo lapen nili da puthot la bangso bike rally long chilang dun pen la bangso Bharat adet apotoka Bangjar pon pen rong rup pene hat bojar hithi bojar kato kawe long la bangso Bangjar pon pen non ke bangi dari krepo ani pan panong si diltum har tiranga la bangso aka asayang deng papleng pone pansi bini pen la bangso bike rally Bharat Potoka Bangjar pon pen diltum ni parong pen la bangsong deng deng kono